Египинде ширин бірімі шулбаданлаштарзан пәлдір Чуваш республикинче сагруны еге пужар сағалдарақ болны. Суранланаган зем нумайланны. Шап вұғыдырақ шулы малғасыны вұғыдыра сағалдарақ шин бұрнышы дадылны. Журналистин бейіргелене пресс-конференции республикара пужарба кережігензен әчхелне дешкердеш. Шеврила рудуру тада күжарни вұғыденжі хұрушырлық перге галашырыш. Тавай, Красноармейский, Мургаш, Падриель Тарахизенже, тада Шемерлебе Шубашкар Хулизенже, Вучулы Малхасне Пельдер Малданхи Шулдинчен Итларах Шудайльня. Шельде, Херлявдан Пардаша Ярсан, Шинбурнышне дешелемес. Иртне жол шулым Шитмельбер Шинбурнышне датна. Вильнизенде Шитмель проценте пужар вагадынже юзер булны балла. Камзем Итларах Шаргуращаха. Иш сырризем, Кевишлеганова тухнизем, Сузырзем Ингекпе Кучагу жындыраща. Шене жол пышланныранба уйықта житмен, Кадардузем пиццам дармаща. Пан Чуваш республикинче шитмел виже пужар болзайртне. Вазынче шел булынде шиджи жин вильне, оны гижин терле ерле суранелне. Ша вағытрах пужарба кәржегензім вадырви жинна пужарда қадар зағварны. Пужарзен сылдайзым терлерен. Вазыне виже двада те пушкана байлама болады. Кчалки жулара вуд квайтпа узо курманы жин ергизне тыдын забыманы жин пужарзен шучи итларах. Икимыш вырыне пужарзен сылдайзым хушинче электробурдын дебе шиғынны пужарзем. Пельдерхи жак вахотребетан лаштарзан кадарду пур енебе деюсня. Пельдершлезен жен бери Шубашкарды Шевченко урамынже ширимді хырмыш шуртри пужар. Ширимылды жинна вазенжен вынны жажа инге креншална. Сырым демне хербурныше сыватмаша дадылна. Ку ингек шабах шинзем пужар вахотынже хайзине тытма білменине, ядарла ергезіне пухынманыне кытартна. Пужарзен жен азарханасызен ядарла ергезіне тынзапмала. Шапла ток параган проводазіне вахотра улуштар задымала. Электрооборудованиезіне азар-газар хвармала мары бирги асузадымала, завод-изготовитель палартына ергезіне тыдын забымала. Унзыр бұшсыр, кел жұрт, тада мұнжари камагазин дымоходжесіне вағытырада садымала. Вазыне ожытмалы сезон умынже, тада ожытмалы сезон вағытынже вижу ихра парада садымала. Камагазине вағытыра юза задымала, камагазине бензин бачертме юрамаст. Вазыне пахма ажазыне хвармала мары бирге сузадымала. Пуғынызем күжарны уявне десуте явреш. Православие дынетыца браганзем вале республикара шервежі вырында шывагеме лехадырленя. Чывашенре буре пилік шершалавшы ішленя. Республикара вуны беншин шывагеме худшынна. Шубашкарда вак шывыхне вежі беншин пыну булсан, вазендем пинде икшережі шывагерзе чун бата сална. Вакран тухсан ожынма шеримзагыр вырында пункт ергеленя. Күжарныре сингерлі пулым пулман. Анжақта хеллехи тапқырда да шыв авырнелі гегензем пур. Итларақ пулышсем жаргураща. Печеньмар ушкын байынге келегеші. Пәлдершіне Шубашкар живыхынже адылда сулағай жиран херінжем пор кадылса гайна. Онда вадырвиже пулыш пулна. Телее шылавжызем вғытра житсен вазене жылна. Телефон шынграве щитсесін тебір сагыр минутран шене Шубашкарды шылавжызен станция инжен аэро шуна тухре шылавжызен біле. Шак ингеге лекне получсен батне щитр жинде. Тебір вумбилик минутран сүндервері хул инжен щитре аэро шуна пулышмашкан. Тада тебір ширин минутран Шубашкардан тебір аэро шуна щитре. Шагын бада виже аэро шуна бала. Шылавшызем, шак вадыр виже ингеге лекне шинна пырлапты жинжен илже жинде ширан херне шидерчиш. Кыжалги гырла жуехиде ингекпе балырчы. Раштау мен коллег шене Шубашкар живыхынже пулыш пурнышы тадылчы. Паян адылты пыр холныжы вадыр сантиметр батанлажать. Анжак шандалык ылмарынса дыныбе пыр шухелне вырынземге бур. Шаунбада шылавшызем юханжыв жинже азырханулы булмайдайшы. Республика Гларымвале, Алина Сусметова, Юрий Марков.